Te oe lo atu a malosi o lo papa malona vitanga o te via oe lo atu a mamalu lo mawaluna lava oe o te
malo fatu Samoa, malo atu, fatalo fatu swafa man malo Yesu ke riso, lo tato wali mo lo tato fahola, pe tai mai lo to soifua, e malo unei ola vai le nei fo ia fiafi e te tonu, sa fa pe ona malu tia ina lo to wola malo to soifua ia awa lofa, o lo tato wali o Yesu ke riso, ia male malau fai ngā malanga, mai oi malau fai ngā malanga o te loa. Without a doubt, to tele yo ni so tato o lo fa pe ona ini lo I tau nei fui vai tau le olanga, right? Me se la fo ina wa o ina fo le tatalo. O le tele yo tu langa o lo fa pe fo yo no so fa ia yo tato tangata ona. Ile o malo lo ti apolo, but hey, keep praying. Amen. Tatalo tatalo pe mo no umona fa ilo atu ni so fiong pa ia le tua e fa ilo fo ima fa malama ya ti tato. Ia ni so fiong pa ia le tua. Le si tu pito si le ta wo te fa fita ia iso tato o tunu o ma futa ma tato Bible study. Hey guys, pe ono fa yatu fa tau auto to spa ia read your Bible. Amen. Fai tau o to spa ia. Awane I auto tari tonu pe to te muli se awa onga ono fa yatu I Kevin. Amen. O lo so I fua le atua, o lo na nganga o lo I tonu ia te auto, o ia fo ia o ha o ma o ia te auto, ma fa asino tu ia te auto, fionga pa ia le atua. Amen. Wana o nisi o malama I pos, some of the light of the scripture o lo fa piono o fa ilo hatu, o lo nga lue le nganga o le atua ia te oe, fa malama ia te auto. Ai, ele ima se mea o te tango na o te fa ahali hatu fionga pa ia le atua ia te auto. Why? Because I know, si dia tu na taua. Amen. I don't have a doctrine. Ele isa wa onga. All I'm doing, I'm just follow what the le lafo ila wa onga la umana tu si e Paulo, tu si e au apostolo, la to wa onga le na au mai. Le fo te muri ai. Ma le fo tam fa ia o te ati tato. Ma fa malu si e fo tato so. O te o to mana o to e fausi si o onga. No. Wa umana tu si la o onga. Ma o tato main text fo ile o tu spa ia. Tato te le o ini afo, ini whaalinga na wa ai lea ma lea, po a lavangi lako visitation, pe ngā lua e se a ngelu kalangoa iai. Right? Pe o angi a ngelu iai, awana I tai e se ina I tato, pe le a ngelu, aia, follow oi lautus pa ia. Amen. Le la tato o tato te tala noa. Le fiong pa ina tu, let's pray. Amen. Le tuan mātou ta mātatalo I la o fio. I lo lofa. Ma lo wanganga se efso so ni mai ate ma to lo whanau tama feta lai lo wanganga o hao wana o se mea whainga luenga I tua de no foa ai wha piona tala noa I lau whanau. Father, let your spirit speak to your people. Open their eyes, their heart, Lord Father. Ia wha piona e foa ia te la tau lea nganga e iei le poto ma le malama. Io la tau wa ai I whaalinga ma io la tau loa ni mea moni mai la o fio tala o loa mea moni mai ata oi. A iei se upo o te tautala ai ta mai le tu sai mo lo fina ngalo tama ta puni ta lina wha le anganga o lau whanau awani o lātou langona ina. A ia wha piono lātou langona tau o fionga mai la o fio tama ia wha piona e fesosoani mai I lo mātou vai ia wha piona mātou langona lo leo le nei a fiafi a o e fetalai mai I le suafa manu malo Yesu Keriso o ole mamala au tuai nei. Amene ma mene. Hey guys. O te lo tu wase taido I lunga o tātou Bible study le fiafi nga kiva e kuanga o kuanga le episode, which mean ona e o mare lava te me tātou Bible study o te le o mau tonu po le ale mea tala noa iai. Amen. There are some notes about prayer that I prepared, but o leo te whaalongolongo tu foi le pe e se direction le tau whaile nganga ngā lue mai. So pray for me as I release the unctions for tonight. Le la ualu go by the flow. Amen. Le la tātou tala noa. Ala o mena o le whauru tala ina. O fia lava la le mea ngā e tātou o onga nea fiafi. Amen. I really believe the flow of the Spirit. E vatu se mea tali ini so fesili. Some of the things, le ananafi. Ananafi na mātou o e mātou te. Mātou te ave, te e fo I mai ngusing gofe. Mātou a inga mastasi fo e oso. Every time o te alu I fo I le te mafau fau lava I le upo le atua. I always meditate le upo le atua. E te ua speak le atua na nafi le uloto. Fa pia mai le tala le anganga o le tu te le langona I talinga. But in my spirit, I heard something like this. The law
is for the old man. Fa mai o le tū la fono e mo le tangata tu ai. O whai atu runa mato ai, man, I heard a voice. No, in my spirit. Te loa, a o nei no lua mafuta ma le atua e alo lua he te langona alona le. Te ilo le leo le atua ma le te lo isi leo. Amen. Te ilo le, ma ue maa sani fo le leo le atua, right? O le atua, e tasia le leo tano to, le atua e te oi, mo ia. Te ilo a o nei tano mai li ia polo ki ngā, ia polo to lua. I le wha apia sa uru to lua tano mai nei. Hi baby, a mai oi. Ai o kai ako e sa mai, hi baby, a mai oi. Ia pe o kai mai, hi baby, a mai oi. Do you know what I mean? E tasia le leo le atua tano mai ate oi. Le leo maasani ana, you know, o maasani fo le leo nao le atua. Amen. So ana na fila. You know, something that's on o te le iloa, but I believe one of the thing o le mana o le atua o te fia wha iloa le fiafi nei, you know, about the law, o le tūla fono. Amen. So tasi o vaenga no utala noa I le asu sa. Ia ai ono se mea na whato a whailoa mai e po te mento mai le anganga o le atua o sa runi tātou plokalami. Pei taila ni vai aso. O le ala o ile nei aso. I think o le la utala noa e tau tala te isi lava. O le toa tele. Ia e fo inisi sa whapea ona. You know, amen. Praise God for the brothers. To tele niso I lātou sa whapea na message mai e whaari mero lātou le fia. Ia whaari mai fo ia lo lātou fo ia la fo mai tala I lo ta fia poto. Whapea o ta manatu. Amen. Hallelujah. Amen. So, o la fia fira nei. Pea o la fia fira nei le la walu I lo e to e anu te isi le loto le mtaha upu napa. O le la whapea tu la fia fira nei. Tato umai na whai mai e te o umanatu. Le la utango e va ese umanatu. Okay, le la utanga au mailo manatu. E tu I le pito lea. Pa le la ufai atu ya te auto umalava ia e fia malama I mta upune nei. Le la utanga e whaahali atu ya te oil fai upotus pa ia. Tato fai tau fatasi. Amen. Is that fair? Le la utanga e va ese lao opinion. Va ese umamanatu Kevin. But let's see in the scripture. Pe hali me le, you know, le la utanga noa tu e la fiafin nei. And let's, you know, make your own judgment. Pe sao. Amen. Ai o te le I alu la e whai le tātou whai tau ngā tusi wa o a ele isa ele o te le wha moe tu singa. Let me go to the foundation first. You know, to te le nisi la to te whinau mai. Tu la whono le sapati. O tu la whono mea ai o tau mafa mea nei. Te le nisi whapea mai e te au le mele ne. Hey, ai, o iau ia. Tu so lo tatu nunga. A fai wa e fa manatu ina le sapati, fa manatu I le fa tua. Fai le lei. Ia pe te fa tua I le atua. Ma tapua I le ali. Amen. Ai ole toi avatu tangata e toi o e toi tausi. E fai ngoa la le mea na e paulo o le valea. Mo ia, le la walu fa si no tfai upatus pa ia. Tato wo mai loa laini. Se eva ai. Ona o au. O te muli le taita inga po o le awa o ngā paulo. O te le muli sa awa onga se tangata sa toi tusi mai lunga o tusi pa ia wa umana tusi ra awa onga. Right? O le amatanga ia la walu lai tu le whaavai o te le nisi. A tonu le la auto fai mene e te au. Ia wa nisi u whinau me te au fo le whaapia o le sa pati na sui e Constantine. Le la walu lai mene tala whaasoro pito. Let's go with the flow, amen? Right? Some of you don't know. Le la utanga whailo atu. Okay, ole e sa o ia la foi. Ia le tala o lo fa peo ona fina we ni tangata ia le ecclesia so fitu. O tangata no ia Constantine. Tangata le sa te ina au tau Roma. O ia le o lona tu e tapua ile la. E o ia la mena na fa ino le Sunday. O ia le na suia le aso sa le foi. Le aso to anai. Le aso e tapua ile sa. Remember telen o fa ia tu tala le. Ele fa au le tus pa ia fa au tangata na fai tau tus pa ia e o lava fo I fa li wingo le e tangata na fai tau ngor tala anga fa au waleva ona amata mai tapua inga tangata Kirisiano le aso mua o le mafua anga fo ile na fai ngo fi ai ona sui le aso tapua Kirisiano I le taimi na sui ai e le o au mai e lunga e vaenga ia le tūle na
wa lewa na tapua i tangata le aso mua, ai la le ofia au maia. Amen. Tatou wola le tala anga o le aso fitu. Right? Nela walu le tala anga o le aso fitu. O le aso fitu. Na amata me le tamaloa ino ia Williams Millers. O le tangata lea, il tasi iwa, il tasi valu fa tolu ana il tasi valu fa. Na ia predicting na ile umo le lalolangi, il toi fo i mai Yesu, il aso lusfu lua o ke topa. Ole, he's a British fo ino le mea. Ole faila unga fo ilele Baptist ole ala na ia faile na fa se ina uma ala tangata. Wo uma tangata fa tali toi sa Yesu. Ai le isau. O ingana I kongo gaming ai kongo lalolangi. No maku ai fa se inga o makangaka I tangata lea. Ona uto tonu la kulupu lea. Sa wela I ole tamaita e no ya LNG White. Okay, so fito sanga ila na vision na fa iloa ia ile atua ia po afu na vision. O ana tusi tu singala. Ia na vision. Lea lai mafu ma ia o onga le so fitu. Alu e su ele loto. O le ale ma imawa so teimi o te alu I tele tu nganga su. Ona I fa mai au tatu te o I mea na marfi na ui fua. Ai o lo te latu tala anga. To o tele ni sila tu te lo. Hey, I read some, pretty much all of her books. Amen. Tonu te wefi mam lama tele tala anga ole. Ya na su mele tong fam tala te to mele tono tusi. But uma no fight away for some of your books. So for me, ile mena leo te tama fai nei. Ole wo toe la langa maia. Just to sing ala Ellen White. O lo fa apena toe fa tahu ai lo sa pati. Toe fa tahu lo sa pati na. Amen. Ono se mea na va ai fo ina I fa linga. Wa fo ini angelu na wana na fa maina. Alwa e angelu yai. It's something that the Bible warn us about it. Ole mea lena warn me ta to to spia. Amen. So wala fiafila nei. Le la walu I tonu o le thing fo. Ile mea lo tali tonu I pule oi. Pe te tali tonu la o onga Ellen White. Ellen G. White. Ia Ia pe te tali tonu la o onga wa oma na tu sia. Au apostolo wa o ila tau nei. Le lau tanga whaali sa o tua mau ia te oto. Tato whai tau whaatasi. And then you will make your own judgment. Po o hai la te tonoi. Po se opinion o Kevin. Po o le mea lai whai mele tu spaia. Amen. Hallelujah. Ona, awana I whaasehina tangata. Awana I whaasehina I tatou. I le saolo tonga wa whai e ke riso. Ona wa awa onga se wo toi o mai le teimina nei. Fa mai a saule luko I mamoe. Leila, o le mea leo mamoe. Kongi sa o le luko le ala. Yeah, that's often nga luko o le ala le leo mamoe. Ma kwa kongi le luko le ala. Awonga I koe sau ai mamoe. Amen. I really protect the gospel about Christ. Wa umo na whai e Yesu le saolo tonga. Awana I toi whaalea o ngā ine se isi. Pe sau wase angelu. E sau whai atu ia te oi. Le ata to woi whai tau tu spaia. And then you will see if it's my opinion or po se mea o sau tono tu spaia. Right? Because I really want to set you free. Awana I toi wha masino se isi ia te oi. I le aso te tapua iai. Malau mea tau samina I te tau mawhai. Amen. Ona, o le senga o le mea lau tano tu le teimi nei. O le tele o onga I o te whai longo tuai. E quote mai le scripture. O le tau mawhai la I e langa o mai scripture ke tau mawhai e vali mai ai. Ina ia li liu watu tangata le mea lai tali tonu mai. Leo te whai atu la whiawhine nei. O te le tau mawhai tau te li liu mai lau tali tonunga. Because the power mea tali tonu tu spa ia mai e sumanan wha o tanga. Mele nei, a le la tatou woi la o ongo le whianginga fau. Wa umo na au mai e le atua. Amen. You guys all right? Hallelujah. Tatou wola le tusi lea. O le tusi lea Paulo. Na ave le tusi Galatia. Amen. Galatia mua. Whaalongo le tala Paulo. E whaisinga unga le tatou whaitaunga. But I'm going to read. Let you judge. Po ai te tali tonu iai. Wa uma na whai le tali tonunga. O le mea te tali tonu wai. Amen. So, lea. Wa o ofo. Ina ua whaapea o na vave o na liu ese ino o dou. I le na vala awina o dou I le alofa tu no o ke riso. Ai whaasanga I le tala lelei e ese. Wa ye le tala lelei e ese. Whamai, e le se tasi tala lelei fo I lea. A o isi tangata ua wha atu vale ia te o dou. Ma fia whaali liu ese ina le tala lelei a ke riso.
Wai ka ngaka ua mai sui le tala le ia ke riso mai. Ai pei tai e ui lava ina tala ina e mātou po o se a ngelu mai le langi. Ia te o tau se tala le lei e ese lea. Na tala ina atu ai e i mātou ia te o tau. Ia ana tema. Ia e foi. Ia ana tema ia. Mai kusa lava pe sau se a ngelu e vaku se kala le lei ake oi. E ese mare kala le lenga mai e paulo. Au e te tali tonu ai. Wa umana mai le mea ta o tala le lei. Amen. Lo umana tu sia tono tu spaia. Ele to yai la sisi. E ko alu ko e fa long ni angelo ko e men kana lei. Wo umana tu si tono tu spaia. Tu sa lava. A sau fo se angelo e sau e mai se tala lei e ese atu. Pe ina to inga angelo le sau ko e fa mangaku me o sa pati ma mele na. Au o tal tonu yai. Le la tatu e vatu tala Paulo. Fo me upas fulu. A wa o te fa avi. Actually, o te whaavivi, ea i ona pō nei i tangata po o lea tua. O te saili ea ina ia o whaafia i tangata. A wā a whai ana o whaafia pe i tangata, pa ua le whai au ma au na ke riso. Mana i o tala pauloa, o te le whaafia se tangata. Hey man, au te whaafia le tufu mai, le au soe, o te whaailoa atu ia te outou, e le whaatatau wina i tangata le tala le lei, sa le tala ina atu e au. A wā ele i maua lea e au mai se tangata, ele i au au ina i fo i au. Wana o le whaalinga a Yesu ke riso na o maua ai. O Paulo, na sau sao a Yesu a vele tara lei. Lea la tatou wo ai, tu onu mare, lea la tu siale a Paulo ya karatia. Sau rumta upolo na lua, tango e whaitau a lea la ualu oto mai na nei vaenga ta ua. Foi mai, a ua alu atu Peteria anetioka, ona o matua fina watu le ia te ia i ona lava luma, a wā wata tau ona a oa o ina o ia. A wā a o lei o mai nisi mai Iakopo, ua a ai whaatasi o ia matangata ese, a ua la tō o mai, ona alo lea o ia, ma vavai ese o ia, ina ua fefe i e ua peritomeina. Ona pepelo lea whaatasi maia o isi yu taia oma, ua o ina tō sina o pānapa lava i lo lātou pepelo. A ua o i loa lātou te lei sa vavali tonu, e tusa male upu moni ale tala le lei. Ona o whaiatu lea Peteru i lumo lātou o lātou uma, o oele yu taia, a whaia te a mio whaanu ese, a ele wha yu taia, se ale mea wa e tau nau atu ainu ese i a lātou wha yu taia. O i tātou, o iu taia moni, a e leni tangata sala mai nu ese. O tātou i loa, e le ta ua mi tonu ina se tangata i ngā luenga le tū la fono, a o le whaatua tua i a Yesu ke riso. O i tātou foi, ua tātou whaatua tua i a ke riso Yesu, ina ia ta ua mi tonu ina i tātou i le whaatua tua i a ke riso, a e le o ngā luenga o le tū la fono, a ua e le ta ua mi tonu ina se tangata e tasi ngā luenga le tū la fono, ai a whai o tātou o mana nao i le fia ta ua mi o tonu ina i ake riso, ua i loa o tangata sala i tātou lava, po ua whai ai ea ke riso ma au na leanga sala, aua nei whaapea, a wape a whai o te whai o tia atia e mea na o le petia o te wha ali tino ina au e au o le soli tū la fono au. A wā o au na o wati i la le tū la fono. Ona o le tū la fono ina ia o wola i la le atua. Ua wha asata roina wha atasi i maa ua ma ke riso ai o te le toe hola au a o ke riso o lo ola i to tonu ia te au. O le ola foi o te ola ai nei, i le tino, o te ola ai lava i le whaatua tua i le alo o le atua, o le nā lofa mai i a te au, ma fōa ina mai o ia e whai mo usui. Amen. Tato wōna ma tā upo e tolu. Le tala noa lava Paulo i le tū la fono. O toi foi kalatia. O toi foi tala kalatia koe kausi mea ta o tū la fono. Perito meina. O toi whai mo mea o tū la fono o mea o tū la fono. O le tala lea Paulo na whai mai. Kalatia vale ai. Ina ua toi o toi whai mo toi observe le mea le loa. Whai mai no le tala Paulo. Kalatia valea. Whai mai kalatia vale ai. O ai ea na ia polo, oi ena pelo ngia outou, ina ia le ana outou le upumoni. Ua tūsia ia te outou yo outou lava luma, o Yesu ke riso, ua whaasata roina.
Wana ole mea nei o te fia I loa ia te outou, pēna maua outou lea nganga I ngā luenga le tūlafono, po le tau longolongo atu I le whaatua. Whai mai le tā la Paulo, whai mai, o outou, kalatia, na outou toe fōi I mea le tūlafono, tau te vālea. O nā outou toe o, na tau maua le whaalea fōi, na sa whanau fō wina tau wanganga le tau sino le tūlafono. No, na whaola ina tau wanganga I le tala le leina tā lai atu ia Yesu, o le tau whaatua le nā, lea na whaola ina I outou, e le o se mea na tau whaia le tūlafono. O le wingan ana te whai tau atua ia. O le tau sina o le tūlafono, ma toe observe le tūlafono, ua whaalea o ngā ina I le maliu o Yesu. Mea nai whai mai, mea nai la ina, na ti ngā le fina ngalo Paulo, whai mai no le tala Paulo, Galatia, vālea. Tau te vālea. Asea, sa wale si whaavalea au tau I mea na vaai ai, I pa walawa ni whaalinga, ma muli ai, le whai tau au tau tu spaia. It's right here. Whai mai la I o tala Paulo mai, tau te whaapea e ona vale lea, na amataina au tau I lea nganga, pe whaaiuina nei e au tau I le tino. Na amata e whaalea nganga, ai umai fu whaale tino osea, na whaola ina lea nganga I le afo, I le mea, au toi fo I toi tau si mea ia. Wo toi whaapolonga ina lalo mea, whamera tala Paulo, o nai lai vālea. Wo umana whaasa o loto mai ke riso. Ele oso upu, ana tono al tuspa ia. Amen. Ele oso opinion. It's right there in the scripture. Wo umana tu sia. Whamaila ia, pe ena ti ngā ina fua, ea outou ia mea e tele lava, pe a whai e moni ua ti ngā ina fua. O le ua vatu ia te outou lea nganga, mana whaia wā venga ia te outou o ngā luenga ea le tūlafono, ua ia whai ai, po o le tau longolongo atu I le whaatua. Whaapei o apere amo na whaatua I le atua, o na tā ua I lea o ia te ia e whai maami o tonu, o le nei, ia I loa e outou, o e whaatua o ata li I la tou o apere amo. Na I loa fo ia na mua I le tusi, o le whaatua, e taua mio tonu ina ai no u ese e le atua, na ia fola ina ai, ana mua le tala le leia apere amo ua whaapea, e manuia no uma lava ia te oi, o le nei, ua manuia e ua whaatua, whaatasi ma apere amo le na whaatua. A wā o I lātou uma o e whaalango lango I ngā ruenga le tūlafono, ua whaafanoina I lātou a wā ua tūsia. Ia whaafanoina I lātou uma o e le tū maui mea uma lava, ua tūsia I le tusi o le tūlafono. Ia whaia. O tau I loa na whai mai a whai le umana e tausia umanga le tūlafono e whaafano oi. Le ai masesi na mawhaina tausia uma le tūlafono. No one. Le sesi, mena na laina sau Yesu e tausi le tūlafono ia atoa, ma totongi le tau o le tūlafono, le whasalanga o le tūlafono, mo oe mo a. Wo umana na whaia Yesu, e te leto e tausi ala le tūlafono. O la wo umana tausi e Yesu, le la tatu atu e whai tau. Le mata upu, e tā hua, malama, whai tau lau tu spa ia. A wana I te se ina o e Kevin, po on se tali tonunga. No. It's right there in the scripture. Aua, o le mea lo te nau tu la whiawhi nei, aua nei toi iaise se toi whaapolonga ina oi, ini tūlafono. Wo uma ona whai, ia e ola I le whaatuatua, hola whaapaina, o le tūlafono, e mo le tangata tuai. O le tangata fau, wa iake riso, whai mai outou sāva vali I le anganga. E whai ngatala, ona le tātou mata upu, ona e whaale anganga le tātou mata upu, le tātou tala noa e whawhanga le anganga, ai whaale tino le tūlea wai le tali tonu I se anganga. O le tūla lea, o le tali tonu lātou, e le se anganga. Ia whawhianga whamamla mai meo le anganga, pēr whai le tali tonu I se anganga. A wo uma na whai le tātou mata upu le anganga, wo uma no whaalia uma te ia te outou, whai upu o le tutonu le tuspa ia, e iai le anganga I tutonu le tangata. Le sa ile nganga o mo se le na la I lungo lea. I lungo le maunga. Right? O le tele la o mena, o la lava e fina, o la o mana tali e Paulo mele nei. Ai wo koe ka mo fia o koe fia fai mai ni alato. O le fi olo la Paulo. Mana ia la le fi olo le. O le tala Paulo na fai a Timoteo. Fai mai e to ya o atu me ia no o tu ya te oi. E fa ola ina I oi, ma tangata e fa longo ia te oi.
A ole mea ua tupu, wale au toa e o tangata i awa onga Paulo, ma awa onga lau apostolo, a ua o toi whau ma lato wa awa onga, toi wha ma malu sa pati, ma mea i o mea ai ma mea nei, Saulo Paulo fo mai kalatia, ma le ai. E le o se opinion lao Kevin, le to ton wale tuspa ia. Let's read your own Bible. Au ana I whaaseina oi seisi. Au whaini o whaaseina oi. Read your Bible. Make your judgment. Ono to tele. O lawa muli muli ai. O lesi ufa me tau. Kevin, e ke anu I se holi la wa onga. Hey, I'm stick with the Bible. Amen. Lo tamu whai eve ese le amolea. Se I kau wa ese aku le luko le kau sau e whaasea o onga tuspa ia. Amen. Tu salava pe saungi angelu pe o mai uma angelu e ko se lau lunga lange e ko ke meat fo ile so fonka kalong fai. Ku salava pe sau ai o mai ese le lato tala le lei e tu sama le mele tonu tu spaia. Au ai te tal tonu ai o le winga na tala polo le ta fai tau fo mai. Ku salava pe sau se angelu e launga ku po o ma tou foi. E launga te tala le lei e ese ma le tala le lei le na fai atu mua mua. E ala ia Yesu ma le fa sa o lo tonga o tatou. O lea la ua, koe ave lea mo le polonga I lungo tangata. Awe ke aile keimi lea. Whasanga aile mea lea. I for keimi lea. Wa uma o na tausia Yesu le tū la fono. Wa uma la na sau Yesu o le tū la fono. E le leanga le tū la fono. No, te leo wha leo ngaina. E le leanga o le tala le tū spa ia o tū la fono e pa ia. It's for the old man. For mai le la tato whai tau. A lava ese pe opinion. Pe a whai na totu whai mai whai, some say so opinion. A se I whamatala tu pere tu spa ia. Ole nei, ua manuia e ua whaatua whaatasi ma apere amo le na whaatuatua. A wā o I lātou uma o e whaalango lango I ngā ruenga le tūlafono, ua whaafanoina I lātou. A wā ua tūsia, ia whaafanoina I lātou uma o e tū mau I mea umalava ua tūsia, I le tusi o le tūlafono ia whaia. A ua iloa le lei, e le tauami o tonuina se tasi luma o le atua I le tūlafono, a wā e ola le tangata ami o tonu I le whaatuatua. Mai e le tauami o tonuina oi, pea e tausi le tāpati, ma tausi umaisi mele ngei, mea le tūlafono, e le tauami o tonuina ai oi luma o le atua. A ua tausi lau sāpati, tausi le whaatuatua I le atua. Yeah. Tato o le sifa upa mai. E lea ia le whaatuatua I le tūlafono ai peitai. O le tangata na te whaia, ia mea, ia ola I lava ia. Si, whai mai le tala tuspa ia. Le lau tango ta tala pe ato e whai tau le whai upu nā nai te vai whai mai. E lea ia le whaatuatua I le tūlafono ai peitai. O le tangata na te whaia ia mea, e ola I lava ia. A whai o oe na talia Yesu o le tangata, o la ua ta wami o tonuina le whaatuatua. O la oe le whaatuatua. O tau ia le tausi le sāpati whaapeta wami o tonuina I outou. Tausi la tau sāpati. Tausi uma la tūlafono. Whai uma. Ina ia outou sao I la le langu. O no mātou le o talia Yesu o la le anganga. O le mātou te whaatuatua ia Yesu. O lana mi o tonu, wa ta wa mi o tonu ina I mātou. O ia foi, le mātou te sao I le langu. O le whainga tāla, ono o I le tūlea, e tari tono I le anganga. A o le tūlea, e tari tono I le ise anganga. Whanau fōwina le tūlea, au kire I lopo la le tūlea. Whai upu e, sfu tolu. Na whaatau wina mai I tātou e ke riso ai le whaafanonga le tūlafono, ina ia whaafanoina o ia mo I tātou, a wā ua tōsia e whaafanoina I lātou uma o e ua whaatautauina I le la au, ina ia o ai inu u ese le manui o apero amo ia Keriso Yesu, ina ia tātou maua I le whaatuatua lea na fola ina o le anganga lea. Amen. E te maua lea nganga o lea tua, le na fola ine tolo tuse Ezekielu, e te maua lea nganga le na, pe a e talia Yesu, o le polo misi le mea le na, whai mai no la ia, le au soe o upua tangata o te whai atua nei, e ui lava na o le whea ngainga le tangata, a whai ua wha mawina le aise e na te tatalaina, pe na te wha au popoina aise mea, fo mai, na feta laia mai fin la fo, fola folanga ya apre amo maso lana whanau, e le I wha apea mai, o le whanau peisa I to atele, ai to atasi, o so lau whanau o ke riso lava lea.
Amen. Fa mai la ia o lau upule nei, o le whea ngainga na wha mawina na mua e le atua ia ke riso, e le mawhai ona tatala ina lea, e le tū la fono, na muli muli i ona tausanga e whaanga fulu, ma le tolunga fulu, ina ia wha lea o ngā ina, ai le mea na fola fola ina. Foi mai le tala tuspa ia na, te vai foi nunga na, foi mai e le tama o le fola folanga, foi mai o so lau whanau, le tala noa ia Yesu, o so lau whanau, o le polo misi po le folfolanga le atua, o le tū la fono, nai tū sie tonu na au mai e tai tai ai le nu o isa ra elu tutono, o le fase fulu tolus, o le fase lau tolus fulu tau sanga. Fo mai la ia, e le i wha apea na au mai le tū la fono lea, o na wha lea o ngā ina i la i o le polo misi a le atua, po le mele na fola ina e le atua, o le mele na fola ina e le atua lona alo, e te le maua lona nganga ma lona ma folfolanga ina ua e tausi le tū la fono e te maua ina ua e whaatua e peo apero amo o apero amo e le i whaia se tū la fono le taimi o apero amo ngole i kua aku o le koe grandfather o ai foi e whai la le mea e a foi e polo misi le atua ia apera amo, e le i whanau mose. Le na ave i ai le mea ta o tu la fono. O le polo misi la le atua i, le whai mai e tātou te maua i le wha atua tua. Tātou te le maua i le tu la fono. Mea nana le sau i ai fo, ia Paulo, whai mai, o le tala inga le na watu na tau maua i Yesu. Le fola folanga. E to te le i maua le tu la fono. Ai ono watu tangata, ma to e watu le tala sisele, le tala le sisele ngai koe, kausi tu la fono. Fa mai leo Paulo, kala ti ai vale ai. O te le fa ngoa ina vale, na fa ngoa e Paulo. O ai la wato e foi observe me ia, i le tala, just to singa Paulo, fa ngoa e Paulo o afo, o vale. Wato e fa se ina i lato, i le toi o observe me ia, o leo o uma ona, wa uma o le ta wa mi tonu ino oi e le tau sio tu la fono mai ke fiu e kausi e ke le ka wa mi ko wingai me na wala ina mai le fautuanga le tu spa ia fa tu ia Yesu fo mai o le a lava a fa i e fa tu la ia fa tu Yesu fa ia a tolo fa tu ai a fa we tau si tu la fono kausi la ia ko e wala ka mo fa e fa fo me le tu le wala ka ko o ngai o le fa fo le tu amen. Awana i toi whaaseina outou, i se a oa onga, e whaatau le mata upu lea. Fo me la ia, awa a whai ua ala mai le tofi le tū la fono, ua le ala mai le upu na fola ina. Ai peitai, na fo ai fua ina atu e le atua ia apra amo i le mea na fola ina. Ole nei, pe a lea o ngā o le tū la fono, na wha popo mai lea ono le sori tū la fono, ina se ia maniu mai le whanau, na fola i ai, sa saunia e a ngelu, na au mai e le tautu upu. Ai le ai se tautu upu pe a na o le to atasi. Ai to atasi le atua. So, amen. Continue no fai tau. Ta toa fai tau pe wha. Amen. Fai tau lea ta no tu la fono. O leo te fai tau a toa le mea lea. Po le ale mea tau o lea. Po pe ta tau lava na tatu tu e tau sia mea nei. Mea ia wa uma o na wha mamahina po o wha sa o loto mai oi. Pe tatu tu e foi ei. Aua nge i ko iaisa si koe ruako koe wha se o maka upu lea. Ongo ngia oa onga nga ngaka nga vaingi a ngelu po lea lava nga ngaka. Aua ni tu e wha se nei oi. Le wo wha si noa tu la fiafi nei. I to tonu la fionga pa i alea tua. Ha o iau tau whanau. Ha o po i lava ngotupulanga. Wha asino i la fionga pa i alea tua. Wa uma o na tau mai le mea whai e tātou. Ina ia sao loa nganga, sao tātou le langi, awa nei whaatinga i ngam whaapolonga tātou i le pepelo o ti apolo. O te whai atu foi, o aso uma o i tihiti ai le suli, e ui lava o ia e ana mea uma, e le aise mea e ese ai o ia male polonga, ai pule ia te ia whaatama ma au na e pule. Se ia o atu i ona po na tuupo ina e le tamaa. Sa whapea fo i tātou ina o tamaiti, sa nofo polonga i tātou i mata upu mua le lalolangi. A ua o atu i le wha atoanga o tausanga, o na awina mai le atua o lona alo, na whanau i le whawhine, na whanau ua nofo i le tūla fono, ina ia whaatau mai e ia i na nofo i le tūla fono, ia ave i tātou mata mawhai.
O atali o tau o le mea lea, ua awina mai ai e le atua le anganga, o lo naalo yo o tau loto, o vala au, ava le tamai. O lea, e te le se polonga ai i ona ponei, a o le atalii, ai a fai o le atalii, o le suri foi o le atua, ia keriso. E moni, o ia ona po, ua leilo ai e outou le atua, na fai ai outou mapolonga i mea e le ai lava so la tou atua. A o nei ona po, ina ua outou i loa le atua, a e moni ua i loa lava outou e le atua, pe faa pe fea, ona outou toe li liu i mata upu mua, e vai ma faa tau vaa, ua outou toe mana nao ea i o outou toe no nofo polonga i ai. Whamare tala Paulo, o leo wotou maua le atua no wotou maua tala le ia Yesu, a o leo wotou toe li liu i mata upu ia, ma tausi le tū la fono, ma toe wha polonga outou. Tusa o leo wat wha lea o ngā inai, il tātou whai tausi wa ese pēr, ai whai taua o e awmai, tātou te ana iaso mamasina, matau sanga, o te fefe ia te outou, ina ne iu ina whaalea o ngā ruenga na o whaia ia te outou. O loo fo i lea whaanau nau ta inga, o te pui outou wanganga, ia aua ne i whaase se ina outou, e a oa onga nei. Peo no whai atu, tu sa lava pe sau se angelu po se vision na eva ai se angelu. Sau mastana le lei, e le tu tusa ma le tala le lei, wa umana tu sia, aua le tali tonu ai, e ala na tali tonu i tangata, ona fo e leo whai tau ala tau tuspaia, ua whanau tangata, ono le le ai o se malama, o le tele o teimi, na ona au mai o kai kasi foi upu e ta oto mai, na ko ufa atasi la ia au mai e se mea, o le maa ngai e whanongo peia make sense, ai leo au mai in a context. Leo wa umana tali e paulo fisili umanei. Amen. E tatu te lefi na waila. No argument. It's right here. Whepasu talu. Ua outou ilo foi, no o fola na mua le tala le ia te outou, ina ua vai ilo utino. O le tofo foi sa ia te hao ilo utino, ele i tau whaatau vaaina le e outou, pe ino sia e outou. A ua outou talia mai au peisea i se angelua le atua, peisea i o keriso Yesu, pe whapethea fo i outou manuia sa whai mai. A wā o lau maule nei a te outou, ana outou ma whaia po ua outou se sali mai o outou mata, ma fo hai mai a te au. Ia o te se ita atu ea i a te outou, i loo tauina atu i a te outou le upumoni. La tau te mā ele ngā i a te outou, ai wha le te tau. Ai peitai, la tau te fia wha te ese ina outou, ina ia outou mā ele ngā i a te ilatou. Ai le lei ona mā ele ngā i le mea le lei e le au noa, aua ne ingata ina o i a te outou o au. Lau whana ue, o te toi o ono ai, i ona whaatinga, se ia tino keriso i to tonu i a te outou. O te loto ina ia o iai i a te outou i ona ponei, ma tau tala whaatatau atu, a wā ua whaale tonu lo manatu i a te outou. I nā tau, tala lea Paulo, i nā tau mai ia te au outou, o e fia no nofo i le tū la fono, ia o ngā fia ngofo le tū la fongo. Tau te le whaalongo atu, ea i le tū la fono, a wā ua tūsia, sa ia apur amo atari e to o lua, o le tasi na whanau mai le whawhine na nofo polonga, a o le tasi i le whawhine o le tamare ele. Ai peitai, o le tamare whawhine nofo polonga, ua whanau le i la le tino. A o le tamale whawhine o le tamale ele na whanau ia ona o le mea na fola ina. E lua atari o Abramo ia na leta noa i whamaila ia. Ua whai ma mea whaata oto ia mea a wā o whawhine nei o whea ngainga e lua. O le tasi mai le maungo sinai, le tala noa le tamale le maungo sinai le tūra whono, e whanau mai tama e whai ma polonga. O a kara lea, a wā o a kara le nei, o le maungo Sinai, ia i a rapi, ua la tutusa ma Jerusalema, i ona po nei, ua nofo polonga a toa malana whanau. O i la toula la e tausi le tū la fono, o le whanau le nā le au polonga. Le polonga i lalo le tū la fono,
o tau ia watalia Yesu e vea mali ima faola, o oe lea foi mai, a o Jerusalema i lunga, o le tama le ele ia, o le tina o i tātou umalava ia, a wā ua tūsia, ia e oli oe le fafine e pā, sa le whanau, ia e ui o ma leo tele oe, sa le whatinga, a wā ua tele le whanau, a le ua nofo fua i la le nofo tane, a o i tātou le au soi o le whanau i tātou e tusa ma le mea na fola ina pe o isa ako. Ai wha pe o na saua o le na whanau i la le tino i le na whanau i la le anganga i o na po e wha pia foi o na po nei. Ai pe tai sia e ai whai mai ai le tusi i nā tutuli ia le whawhine nofo polonga malana tama. A wā e le tō fia le tama le whawhine nofo polonga whaatasi ma le tama a le whawhine o le tama a le ele ole nei le au soe e le ni whanau i tātou a le whawhine nofo polonga a o le whawhine a le tama a le ele. Amen. O nau ala uma kwa kusia kalakia kako whaitaua. Saulo ma le whai upu lea Paulo. Tusi mua kalatia lima whai mai. O le nei. Ia o tautu mau i le saolotonga ua faa saoloto mai ai ke riso ia te i tātou. Ai awane i toi tau fia o tau i le amo le polonga. Faa solo mai faa auta mai ea o au o Paulo o te whai atu ia te o tau a whai e perito meina o tau e le au ngā lava ke riso ia te o tau. Kusa fo i mo, kua fo le perito me o mea tu la fono. Po le a lava mena pe te tausi fo le sapati. Pete le ai fo ile ulupua. Ma mea nā, e le hao ngā ke riso ia te oi. E ke whiu e kausi, e le ta ua mi o tonu ina ai oi. Mea lale nā, le na whai mai Paulo i. Whai tau, tō alau tusi wha mole mole. Hey man, no, I really encourage you guys to read the whole Bible. Read the whole thing. Awana i latu se si la unga ki a oi, ma e se ea ia. O le sumalia i o upu. E pei, whai mai o mo meo, whaalonga tunga wha mai o whaalinga no mai, ngelu au mai. Who cares? Read your Bible. Tutono le tusi pa ia. Lai won mai tātou yo tātou tofo, anganga uma. O le alava le anganga pe, sau se ngelu mai le langi. Lai mi tau sandi, au ai ke karikongu iai. Amen. O le foi whaalongo ngelu, gaming e te say amen. Mai, le no le famatala tu spa yo tofo nganga uma. Even angels, they are spirit. Yeah, tofo foi. O umarangi whaalinga ingo mai angelu. Mai, no uma kusiri kako kuspa ia. Koe foi ai, o le tala le leila, o le whaalinga la lea na ave lea tua ia Paulo, pe na ave Yesu ia Paulo. O le tala le leile inu ese, le sau e tātou. O le mea la le fixe ai so tātou, e le toi o tātou ia o onga i utoi, o koe o mai ngisi, iska kaka koe kusin wha mei koe o koe, e koe afo, e koe kausi mea nei, no! Tato o le tusia kolose. Amen. Kolose lua. Amata mai whai tau le whai upu e, es fulmal wha. Le hala utanga va ese o manatu, okay? Le hala va ese o manatu but let you read it, okay for mai. O outou fo isa haoti a mio le anga ma le perito meina o outou tino na ia whaola mai whaatasi mai ia ina ua whaamangalo ina mai a outou wanga sala umalama. Ina ua soloia le tusi lima na sala ai tātou i tū la whono sa te e mai a te i tātou. Ua ave ese ina ai fo nai le vai loto ma whaamauina ai i whao i le sa tauro. Ua uma ona tuu ese ina e ia o ali isili ma whaipule ma whaalia mai lea o i lātou ia i loa uma ua manu ma lo o ia te i lātou i lea lava mea. Whai upu sfuma le ono, o te ilor whai upu lea, e o alta mai titi e 5 tausanga, pe e ono tausanga, e malama lamai. Amen. Se i vanga nā lava tangata e whaale e tonu le mawhauwhau, e le malama lama le whai upu lea, whai mai. O le nei, awana i whaamasino atu se tasi ate o tau i mea e ai, po o mea e inuai, po o mea i au tausaminga, po o masina whato ava aia, po o sāpati. Yeah. E o ala le tama titi lai, ke ro lai le ialu lea onga, a kanga whai kau, e malama mai. Ai ona, o lai mamalo na mawhauwhau, e le i whaase se ina ia oa onga, ma ua o ina ni mea se se.
O lae ino se no na mafau sau fai tau, o lea lae fai mai tu spa ia. E pu lea la, o na wa uma na, ya ke riso fa mai la elfa suru fitu, o ata lava ia o mea ata li, a o le tino, e a ke riso lava lea. Amen. O ke riso, le tono mata yusfuma lua, thing 8 or verse 18, fa mai, o ia o lea li o le sapati. Amen. O tō mana tua foi, fa mai le tala lea tua, yo tō fai le aso le fai ma wha mana tunga ia te au. O le aso le sapati, le na fai mai fai ma wha mana tunga ia te ia. Ina ua sau Yesu, ile ipor whenga inga fau, fa mai le tusi an mua moko nito a, mai fa mai tala Paulo, tu atu Yesu le ipu, fa mai o le ipu le nei o le whenga inga fau, yo tō fai lea ma wha mana tunga ia te au. Wa sui le covenants, wa tātou mana tua o ia I le whengainga. Whai mai, o teimi umatou te aima whainuai, I o tau mana tua ai au. Ono Yesu, o ia o lea li o le sapati. Amen. Aua nei toi whaasase ina I tātou, o lea lawa I te tono le tuspaia, o te leiloa. Pe o ke siva aku e whaamakala aku, po le harko I ngā mea, o isi kangaka, o la ki nganga vai mai, makua musu e malama. Esea, whaamawalunga le loto. The truth is right here. The Bible says, humble yourself, accept the truth. We're already, o nala te ina sea ia whapena. Ngala alu se sea whapena, but for us, le mafuta mai lunga I, le wa ufa iloa tonga le to, tele ni se fesidi mai te au, and I don't want you guys to be deceived. Yeah, o te pui au, you know, te pui au ia te au tau, o e ua whaola ina I le tala le leia ke riso, e ala atu le polo kalamele nei, aua nei stampo au tau, pe po le hale mea la au tau o e whai. Leo o le awa onga lea, a Kevin, mai ai tutono tusi pa ia, o leo te whai tau atua, atoa are tusi, o te le o alu se siamata upu. I am quoting from the scripture. O te le o alu la wha apeo toi alu nisi mea, e tau ma whai foi lele e a foi, e mai I kasi le verse, lua verse, no. Leo o tango whai tau atoa, the whole book about the law and also about the grace, about Jesus. Wo umalanga kipe Yesu le law. Everything is being fulfilled. O tātou umalavala, tō te iloa, e le aise se mawhaina ia tau sia le tū la whono. No one. E maafua na le mawhaina tātou tau sia, na sau Yesu si I le mea tau le tū la whono. Mantua na sau Yesu o atu leu vaenga fo lefa matala Yesu, e ui lava na eva ai a foi, muri lua lau loto, e te anga sala I lava. Si I Yesu, runga le tū la whono. Lai wha apea tangata. Ai se ionga ke lua mamoe, ma sista ngata whato a muri lua. Matala Yesu, no. Se ionga eo ale te me te wa ai. Ai muri lua lau rafoi, lau loto. O lau e anga sala. E le mawhaina na ki pe sesi le meta o tūna whano. No one. Whamena tala tu spaya. E le eisi tangata a mi o tonu. E na o Yesu. That's why na la ina sau Yesu keep the whole law. Na ia tausia umar tū la whano. Ina ia mawhai ona. Ona muri atu oi fo mana tala Yesu. Le eise si alu atu le tama, pe ale ui mai ya te au. Yesu. Asea, because he's the one that paid the price. Wo umarana fa asa o loto oi me le tu la fono. You don't need to observe the law anymore. Now, you serve the master. Jesus. Le fa leta noi Paulo. O le fa nau ta inga nau Paulo I. Aua nei toi fa se ina I tātou. Penga fai mai nga aingi angelu. E sao, e tutupu mea. O le tusi e whaalinga. Hey guys, it's coming. O lai tala no ai tutupu. Some people message me te uma. Ma upuleanga mai e te whaapea mai. Yes, e tupu. Because it's in the Bible. Ai le whaapea la o le a sui ai. O le a avele mena. Ma mea la whaaofi me ile le amo le polonga lea. I tangata wa uma o na talia Yesu. Ma ua whaasa o lotoina. Ile maliu o Yesu. O Yesu la. E sa oi ma une langi. Never is Sabbath or anything in the scripture. Amen. Tu mau ya Yesu, fameta la Paulo. A fai o ai lava o ia faia. A fai o e como fai ile tu la fono. Ya okay. Fai la tu la fono ya atoa. Ya atoa la na tausi. Ele me famela ia. Famai o ila tou na ile tu la fono. Ele au nga ia te o to o tala Paulo. Famai o to na tausi tu la fono. Ele au nga ia te o to le alofa tu noa. Yes. Ele au nga. Aru fe kaulo kuspaya. Ai o ila tou o lawa fa tu ya Yesu.
O la lai tātou to o Yesu, mare polo misi, te ta inga le anganga. Whamelo tala tu spa ia, yo tau sava vali le anganga. Amen. I le tū la fono o le anganga. O lea, ma tala paulo, tasi le tū la fono, le upu e au tele umai le tū la fono. Alofa. Love. Love God. Amen. His son. His son. Amen. Alofa ya Yesu. O lou whanau nau ta inga. Auane i toi whaase se ina se tangata. Ile mata upulea. Pe aho ona toi o mai luko e tau mawhaia. Ewa ese oe mai tutonu le saolotonga na ui ate oe. Le saolotonga na whaia Yesu mo oe. Hey, read your Bible. I don't try to convince you. O te loo mawhai o tamu whai sui oe, o lo tamu whai le mele tano mai polo, o tamu whai ave ese le amo le ilunga ia te oe, ina ua toe o mai a o onga nei, tamu whai toe ave oe amo le polonga. Whai mai la ilo tala polo i tangata ina toe, whai observe le tu la fono, whai mai, kalatia vale ai. E le o se upua Kevin, o le upua ia, if you think it's my opinion, read the Bible yourself. Amen. O ai lava ni tangata pa ia o tono tus pa ia. Te lor tangata no ia Ioane. Whamai tala Yesu, le eise sina whanau mai le manava, e sili ia Ioane le perfeta. Te lo Ioane fo le baptiso. Matala Yesu, no one, whamai le eima se sina whanau mai le manava, lono winga, e sili atu Ioane ia Mose, sili ia Kavika, e sili Ioane ia Ifoi. Kaka umai la upa ia le rai tu atu, le eima se sili ia Ioane. O le tala na Yesu, whamai tala Yesu, a o se iti le malo le atua, e sili o ia Ioane le baptiso. It's a really big statement. Ioane le baptiso. Whamai tala Yesu, tangata ina whanau ma le manava o le tina. Le eima se sili ia Ioane le baptiso. No one. E sili ia Ioane. E whaliu Yesu whamai. The least in the kingdom of God. Whamai o tangata iti. E o arka mai kiki rele tutono le malo o le atua. E sili o ia Ioane le baptiso. Mai, ono le tangata le nā wata lia Yesu, o ia te ia le nganga pa ia, e le o toi ola i le polonga pe ola tu la fono, o la ua ola i le whaatua, ma ola i le amio tonu, fumaila ia, e ta ua amio tonu ina oi le whaatua, ta ia oi le nganga le atua, e le whaapea la ua ufai atu e whaalea o ngā, ina tu la fono, o le upo le tusi pa ia, o le tu la fono e pa ia, e ta ia i ta tau i le amio tonu, e tai mai la oe, i le tū la fono, wai ala na whai le tū la fono mo tangata anga sala. O le tangata whaure iake riso, le whamaritu se Ioane e le ola i le anga sala. Ia, pia whai tau tatu tu spa, ia ngā whai kako awa onga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tatu taimi. Yes. Hallelujah. O tau marama mai e le mele o tau tanoa tuai. O le whanau no ta inga leo le apostolo. O loo fo ile whanau no ta inga ia te o tele o niso ila tau o loo stampo fo ile le mautonu. Ile mata upu lea. Ai ono lele o tatou wa onga. A leo o vavahena tu le teimile nei. O le tu la fono e mo le tangata tu wai. Right? O le yake riso, o le whaatua yake riso, o lo na alofa tuno, o le tatou te o lai. O le tala paulo, tatou fai tau le fai upas fulmalvalu, fai upas fulmalvalu le fai mai. Auana i faa ole se tasi ate o tou i le taui, i lona fia faa lalo, ma le ifo atu i angelu, o lo osu e i mea ua leva aia, o lo o faa fefete fua ina lona lava ma fau faa le tino. Le tala noa i paulo i le mata upu lea, tala noa i tangata i e o kalangoa, le kalangoa ma angelu o mai, tatu fai tau faa peritania. Fa mai, let no one defraud you of your prize, your freedom in Christ, and your salvation by insisting on mock humility and the worship of angels, going into details about visions. He claims he has seen to justify his authority, puffed up in conceit by his unspiritual mind. O le tā ua i o whai upu lea i a tātou le teimi le nei. Whai mai le warninga paulo. Tangata i ewa ai i a ngelu ma la tau vision ma mea i nei. O lai o mai whaamatala mai e tau mea tātou ina ia whaamaonia i a la tau awa onga. Whai mai, e au a tātou te tali tonu i ai. Te lore tala le upo le poto Solomona. Whai mai e o mai teimi a muri e tele tusi o le atu sia.
Fo mai wa tele tusi i le poto o le tangata. A o le mea pito i sile o na tāua, o le ava mamatau i le ali. O lou talia o Yesu, o lou faalo le nā ono o Yesu o le tumutumunga lea, o le fina ngalo o le atua, o ia lea ta imuanga leo mea uma. Amen. O tele o pui ala sa utali tonunga. Po se e kalesia. Wa le tele fo o si kalesia, pe fa tau, o tele ele fa pe o fa o tele tal tonu fo le tele o mea lai fa isi e kalesia. Amen. But that doesn't make me right. I always try to stick with the Bible. Amen. O le tele ia, o tal tonunga. Il taimile nei. Ono o lai tātou to atu whaalongolongo i mea lai o mai. E le whai tau tatu spa ia. I am saying you guys, read your Bible. E le whaase se ina i tātou i ni awa onga. Pe a whai tau a tātou tu spa ia. Amen. Me funa tu whai atu ai. Awani o tau tal tonu i la i mele o te awa o ina tunga. Alanga o le whai mele tu spa ia. Pe no whai atu. Toa tēnau tangata whametau. Kevin, that's your own opinion. But here, for my own opinion, but they don't have scripture to back up what they say. Amen. A e fia fi nau le tau na mataha upu lea. Me mua, e qualify ei oe i le fi naunga. Right? Alu e fai tau umatala anga o le tau tantonunga. Fai tau uma foi matusi ina tusi ia le fau matatonunga. Hiona e saurola ia. Tatala noa. Because wo uma no fai tau ai. O le mea na lo te fai tu te fai oi. Alu na oe fai tau musu isu ei ai. Ona e saula ia tatala no lola ia. Amen. Ona mau ila i o stasi. Wa e foi. Ele fair, it's not fair. Ai o lo puipuinga, o te puipui le whanau a le atua, o ila tau wa whaasa o loto ina, wa whaola ina mai a ke riso, wa uma ona talia Yesu, le sa o lotonga wa vatu ia te oe, fo me tala tuspa ia tu se kalatia, ia o tau tu mau i le sa o lotonga wa ia ke riso. Au ane i toi nofo polonga o kou, i mea lefa Amerika la polo le au valea ia. Now, Galatia vale ai, o kire o whea koe vale, o Galatia vale ai, vaenga lu koe observe kula fongo, fa ingoa lai Paulo lau valea. Yeah, that makes me quote Paul. Amen. A wala te le fifia tiau, le fifia ya Paulo lengo fai mai kaka u koe o fai la kula fongo, le fifia la ya Paulo, not me. Amen. O le tū la fono, e mo le tangata tūhai. Amen. O lo wha o le tanga, e mai a ke riso. Amen. Hallelujah. Ia e maua le ola sa o loto. Amen. Wa uma awana i whaalea o ngā ina. Le maliu o Yesu lungo le sātau. Ono le tūlanga le, o le tūlanga. E lau tata noa, you know. Now it's time for me and my opinion, right? I believe inspired by the Spirit. O le telo taimi. Pēno o whai atu le mele o le o ino le tuspa ia, ma le whai tau ino le tuspa ia. Te loa, sometimes e o le mero le theologian. Ai fai kaunga kuskusinga theologians. O le kele usi foi upor kwa fai ngō fia. Ai fa makala ke u kwai whainga kwai ke awa ngefu. But the scripture is so simple. E o le, you know, a ona e te talo i le atua e te talo mata. E te whai tau o tua e te malama le leile fionga le atua. Te iloa ele o mana o le atua e afu ena nalo na fina ngalo. No. Ele o mana o le atua ngalo na fina ngalo mai a oi mau. O le ala na fina ngalo le atua pe fe musu le atua fai lolo na fina ngalo. No, pe o le tala Paulo. No tau maua le tala le lei o tau ina faola ina. No tau faola ina i le fe au no o la unga tuai. Right? Ya Yesu. That's why na laina e born again. E te le i born again because on ya. No tau tau sini tu la fono. Mela na fo tala Paulo. O tau lana, wo ko koe valea. O lenga ko faola inga nge le message ngau la unga tua te autou. Au ko koe fo i koe o. Awani i whaaseina i tātou. Toa tele nisi o mai mpo tusi, ma va ai mo mea. You know, it's nice. Thank God, pe whaina lātou va ai whaalinga. Be honest. You know, this is a really big statement for me to say, but I will say it. Ele aso na whaela o tatalo ia Yesu. O whatu ia Yesu. Tu sa lava pe te sau. Pe te sau te whaali mai e te au. Ai e whaia mai se tala ele tu sa marifina ele tono tu spa ia. O te le tonu ai. Yeah, o lau talana na whaia Yesu le siaso. Ku sa pe sau Yesu ai ki uwhapea mai Yesu se mele o te tono tu spa ia. O te le tonu rai. Ono lona mafuanga lea. Let's go with me ne. To see you ane.
o le atua malana upu, e tasi. Ele ese le atua, ese lana upu. And Jesus and angels will never appear, tell you something, it's not in line with the scripture. Amen. It's tonu tu se Ioane mua. Whai mai, sai le amatanga le loko, sai le atua le loko, o le atua foi o le loko. E tasi a le atua ma le upu. Whamai sai le atua le upu, whamai sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, le atua foi le upu. E le sui ala le upu. E le ese Yesu, ese lana upu. O le upu e tau tala Yesu, e tau tala i foi, ai foi. It's the same word. E le ese la. Amen. O le tele yo e ka le sia na amata mai whaalinga o mo meo a ngelu na apia iai. Tele e ka le sia na amata mai. Let me tell you something. Aua e te tali tonu iai. Stay with your Bible. No? Tato wo luma o le atua. Stay with our Bible. Aisea, o lana fionga, wa umona tu ina mai ta iala i tato. O le tato whanola, ono wa tato le iloa lana upu. A o lana upu, wa umona tu sia mo i tato. Amen. Ile mata upu lea, o te lo te le to tala noai. Because I'm going to move on, but I have to answer this properly. E auna whaali umatu mau tu spaya. O le tele o isi mau tu spaya. For me, if I'm going to answer a question, o te le whapea si meno se mau se tasi. O tatu te o umai whai tau le context o le tusi. Po le a umari mele, that's a Bible study. Mela nā tau o le a knowing your Bible. You know what's in the scripture. Amen. Ono le toa tele ia. Wa oto mai na le whai upa tasi. Whai mai tu spaya whapea. Out of context. Asea, tau ma whai wha malia ai le mea lai mana o ai. Pēno whai atu. E le wha au le tu sipa ia. E wha au le kangaka ngā whai kau ariku sipa ia. Pe wha au fo le tali tonunga. O aula, e le eisa oke, o lo fiolo. Wa le no tau neiva, e se inisi o fiolo. O a fo ino le mea. O te le wha apea o te lilifa i le tali tonunga le mato e ka le sia po. No. Hey. O le au te, nai to te wa ai mai a fiafi, mal tato Bible study. I show you the scripture. Some people message mai, whai mai, e te le malama i mata upu nā. A whaku, esea, whamai lango maka upu ngā o ka ngaka fiolo ma. Whaku, in kongol kuspa ia, you don't need a theologian. Hey, e ke le mga o mia si theologian. Read your Bible, so simple and clear. Amen. If we read with like, whamama uma a tatu tango fine va ese umata tonunga. A whai o katoliko, va ese tatununga katoliko. Mamona, va ese mamona. A sofitu, va ese la sofitu. E no assembly, va ese uba. A whai metotisi, va ese umata tonunga na. And let's go read the Bible with a clear conscience. E umai fonga, ese le mana yo le ata te va aye. You will know Jesus is the center of it all. O Yesu, le Yesu le na. Paule nao le Yesu na maliu mo au. O ia foina ia tau siel tu la fono mo au. Na ala na sau Yesu e tau siel tu la fono mo au. Ina ia aua ne au tau siel tu la fono. Ai o muri no na nganga. Fai mai o whanau le atua. E ta ita ia le nganga o le atua. So I hold on to it. I hold on to my salvation. And my master. And serve him. Amen. Fa pēnā tātou. Fa asa o loto mai I tātou. I le pepelo le ti Apollo. Awana I tātou tue vālea. Ia tū mau tātou I le papoto. I le a. Tilo I le tū la fono o le sa o lo tonga. Lai tano le tuspa ia. Observe the law of liberty. Right? Tātou te tilo ai. Hey man. Guys, as I say, I don't have a note for tonight. E le ia inga o note ta pena ina nea fiafi. Ai, sa ufa moe, sa olo ia tātou mta upor te talo. Amen. Le no fa pe te fia tala no le ne fiafi. But you know ono ole mana o ia fa malama le mata upu lea. E ia le si tu e ma faina tatu fa malama ina. We go as a spirit lead. Au te ia tatu e le nganga o le tua. Ia, au na wa fa sa o to ina oe. O le la FC di metia. Kevin, e seki ela sa le o te tapua iai. O le tali e Kevin ka pua ila sa. Ai ala la so to na ilo tapua iai. Yes. Tapua ila sto nai. E ko fsini mai kau, ai fa fela la uru pua ale fi tau sami. Tau sami. Amen.
Ai va ai oe au foksong ai we ke mai ai. Amen. Le mo lo so fu ma lo ina. Amen. Ta talo fa pa ia e tau sami. So, amen. Huani o tātou toi whaapolonga ina i tātou. O laua uma, toi whaitau, pasanga whaitau. O i lātou whao fia whinau me te au. O te le toi fia whinau, toi whaitau o tōtu spaia. Amen. What qualify you? Go look up the history of your church. Malau tatununga, o lea lava tatununga. Look up your history and come and then argue with me. Amen. Ona tātou mai whare tono tu spai, tātou tono I, wa umana whai mai paulo, ia wōnu ma mai tātou tangata eva ai whaalinga, ma vision, ma toi whai mai se stala le lei, ese tala le lea. A ola utala ia te auto, so stemi tātou tana nora tu se whaalinga, e tutupu meana, e iei me tutupu tono tu se whaalinga. Ola utala noa tu foi, e le whaapeo mea uma utala no, e lisi tu was say, no. O te agree in a lot of things. Yeah? A lot of things they talk about. Other denomination, o mea umala tu tan la tonu, o tonu some of them. I always email to let tonu why, but that doesn't make me right. But I'm always trying to know my Bible. Amen. Ia o te lo se, e peo se motunga afana le nei fiafi. I lo ufia pa atu ia te auto. Ona ele ngata o auto. Ele auto, ele ngata ona o tu wa ia pepelo ina wenisi. O fai mai nisi o opinion. O fai mai nisi o la ufia poto. But hey, the scripture's right here. Amen. So if you want to argue with me, bring a scripture. And let's sit down and talk about it. Because the word of God never changed. Amen. Yeah, tu maule tua ma, tu maule vi inga ya Yesu e whaavavau. Ia whaapeo na whaafoi le vi inga o le tua I mea sili wo ia whaia. Tātou umalava. Ia whaapeo na nga luele anga o le tua ia te outou. Ina ia mawhai o nā foi. Whasa o loto outou. Whasa o loto outou mai le a foi no le mea. Mai mea o to observe nei mea ma. Hey, the law is holy. Matala tu spa I o tu la fono e pa ia. Tātou te le upuleanga lai le tu la fono. No. Even the Old Testament is good. Woto va ai foi, o la ua onga, e tele no o foi to e whaonga le Old Testament. To confirm. Amen. E pino whai atu, e le wha au tu spa ia. Ni e wha au tangata na whai tau tu spa ia. Amen. Oto umana talia le wha tanga ia Yesu. Awane I oto to e ola teva I le mataha upu lea. Some of you, wa le mautonu, ona ua tutupu mai mea nei. Leo o tu le fiafi le nei, o le mea le fai mai la o tu sipa ia, na fo ito tonu la o tu sipa ia, leo o fetu le fiafi nei, auani o tātou pei o le au kalatia vale ai. Auani o tātou toi fo ia mea, a ia whaapea ona tātou tutu I le fina ngalo le atua. Tātou whaia, the Old Testament is good. I love the Old Testament. You see me quoting the Old Testament a lot. Amen. O te le whaalea o ngā ina. Even the law. O te tū mau for te tū la whono. But I know I can't observe all of it. So I have faith in Jesus and be led by His Spirit. Whamanuia le tua ia te o tau Samoa. O le upu a Paulo wa tātou I loa whaale atoa. We only know in parts. Amen. One of a really good friend of mine, na whaia le tala lea, he's o ia fo yo le theologian e a onga fa ia onga ile on tu spa ia le metisi I think le my mom my luso ia la tu kioa. This is what he said to me. O ia le no mo me tala na for my ele fa au tu spa ia e fa au tangata na faita o tu spa ia, which is so true. Amen. Telo te imi tātou te tamu whaila vai whaitau ina ia in line mara mea lai tātou te tonu ai, pe li liu mai loa, inga ia whaamalia ina ile mea le tātou te tauma whai ai. Ai o le mea le no tau whai nei, whaitau a toa ale tusi, whaamaramalama tu ia te oe, au e koe papole. Amen. Au e koe papole se mea, pau le mea ia e ola pa ia I luma o le atua. Whamari tala a paulo pe e whaitau luma atu, whaitau, hey guys, can you do me a favor? Can you read the whole book of Galatians and the book of Colossians? Amen. Make you understand. Ono nai ele tala na whamatala a paulo. Aua nei a vea le saolo tonga maa upenga le angasala. So lona winga, ele whapea whauku ako e ke saoloko. Ma e so ngā alu e ala e le se pāpapungi. Mea nai leina whataita ia oi le anganga.
Amen. Hallelujah. Ni ia le tua. Fa manu ia le tua tonu ainga uma. Mai la to uma lo fa pe ona fia mafuta mai. You know, now I share my view. You know, I don't know if I will call that my view. O te lei lopo te tango wha upo sa u view. Po ole, no, nana o tango wha asino atu mato i titi umaruku se kolo sen kako whai kaua. Ma mata upu uma. Se i eiloa, e le o wha alia se opinion o Kevin i le mata upu lea. I am only kuso lena o te tango atu e wha upu. A o le tala a paulo aia. Amen. Po lea o onga ua umma na tu sia mo i tātou. It's already. Okay. Hey guys, tātou wha mo i lea tua. Ia pui lea tua ia tau. Hey guys, talo mai fui mo au. Tātou prokalame lea so lulu, o lea stofi. Asa so orka ko prokalame lea stofi. Tātou tano ele inisi mea mai lea tua about prayer and some of the things. But now, paule mea no o wala tua ina, ia awana i ola teva oe. Awana i ola teva ina oe tu sai male nei mata upu. Ia tu maulo wha tua ia Yesu. Na utano le tua mātou tamā. Whaafetai lau a fionga, whaafetai lau upo le malama i o mātou wala. Tai whaatonu ma o a ima whaatonu ia te i mātou i le mea poto, ma le mea moni o la ua fio. Mātou te le toi vā lea o peo le au karatia tamā. Mātou te toi foi observe mea o le tūla fono. Pa ietu ua umana e au mai le wha o le tanga. Ua mātou maua le wha o le tanga ma ua ta ua mi o tonu ina i mātou. I le whaatua ia Yesu Keriso. O i mātou wa i tonu wha mai ua lilo i mātou whaatasi ma Keriso tama. O ia ua whaapeo na tū mo i mātou. O ia whoiolo mātou wala atu i lau fio. Tama, mātou te leto e tausia nisi mea. Ai mātou te wha moi lo wanganga. Wa umana ave sea le amo le polonga. Ma ua wha sa o loto mai a te i mātou. Wha foi le vi inga i lau fio tama lo mātou. A li mo lo mātou whaola. Tu mau pele vi inga i a te oi. Nei masa i o i le whaavavau lava. Amene. Sa moa, ia whaapeo na iai leanga le leo lea tua ia te outou. Ia whaapeo na tatala i lea tua outou loto, outou mata. Ia malotou fina ngalo. Ia whaapeo na tatala i lea tua. Awani outou tali tonu, se mea na o whai atu i pe a whai tonu tu spaia. Amen. A whai fu i tu te whai atu ngai ese le mea lo tanu tu ema le mea le tonu tu spaia. Hau se mea lai pole. Ai a whai na tonu tu spaia. Hey guys, you better live according to your Bible. Tātou tue foi, o le aso tofi. Le lau tala noilo, le tā uala, o le upu ale atua. Ma le tūlanga, o le tūla fono, o le upu ale atua. Amen. Ma vaenga o te talo. Amen. Le tātou mta upu lo whanga solo. So, guys, I will see you Thursday. Amen. Tātou wheloa i le aso tofi. Ia, ma tātou tue tata noai. Ia, i nisi o mata upu, ia, ma le taita inga le anganga o le atua. But for now, whamanu ia tele le atua ia te o tau le atua mātou tamā. Whafoi le vi inga ia te oe le nei e fiafi, whaftai lau upu, whaftai mo le wha malama ino lau a fionga. Whaasa o loto ai o mātou tangata. Awani o mātou toi ola teva, ono le whaase sea le ti apolo tama. E sau tama e ui mai, ma le whaafefete. Tama e whaapolonga ina ai o mātou tangata. Tama o oe le atu o le malama. Tama ia whaapeo na wha o a o lau whanau. Ia whaitau a lātou a fionga pa ia. Whaitau lau upu tama. Wha malo sia i lātou i o lātou i loa. O lo i to tonu o le tusi pa ia. Lau fina ngalo. Ma ua umona e ngalue lau wanganga ma tau mai o mātou tangata. Mea e tutupu iona po nei. O le a whaapeo na tai seina. Tele a o onga se. Tele perfeta se. Tele tusi e tusia. Tele awa onga, wo mai toi whaase se, ma toi a mai le tala le lei e ese, mai le tala le lei wo umana au mai e au apostolo, o Yesu o le tumutumunga, o mea umai a te i mātou, mātou te ola whaatua ia te ia, o i o lo mātou wa lii, mo lo mātou whaola, whaafoi li vi inga ia te o lo mātou wa tua, o lo tuafa o Yesu Keriso, wo ole mamala awa tuaine, amene. Hey guys, I love you guys, o te alofa tele mo oe, o e matua i o walofa ia te outou, i le suafa manu malo Yesu. Tātou toi whelo ai? Oh, yes. Yeah. Sau se taimi. O na tangola i o lo to lua tu ina atu le la wha upload atu le tātou page. E le la wha le tātou Bible study. O na iniso i la tau fo i la tātou Bible study private, O le o mele te minei, o le alavo te tatalo i le atua, pe wha private tātou Bible study, pe le I'm still not sure, o no te wha moe i le atua, nei te iwa wha private. Ai, wale maua i le toa tele o niso i la tau o loo fia wha longo. A tātou a onga.
I only want, if you want to study the Bible, walk through the Bible, man, you just join the page, if you know someone, join the tato page, ia awane ia whapeo na ele manuia o le atua ia te tato. Se le lava lai tu ile li, tag someone about our Bible study, se si nei fiafi te tango tu atu share tu ai, sa o loto awane toi whapolonga ino lato mafofau, ia inisio meo lo tupure nei o langa lo tato. Iai whamanuia le atua ia te utou, sa moa tato toi whailo ai. O le ngole page o le... KLM Walk Through the Bible series. O le ngole tato page. KLM Walk Through the Bible study series. KLM le la tua tu ngol tato page. Lo no wingol te mi lava upload to ngol tato page. Nga e join na il tato group le na pe a fai te fia ia o onga lo fa ngasolo ina. E mai la fiong pa ia le. So we're going to walk through the Bible and some of the thing. It's talo mai mo talo fo ile ngango le tu so swani mai. I think na utu atu ngol tato link. Ina ia mafai ona so swani atu. Oi fa manuia le tu ia te oi sa mo. We love you. The word works. Amen. In our lives, give all the glory to God. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Fasoi fuaya. Se wailoa no finanga lo leli o ai se uapule fatasi ma o